Kani ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulir ke ibadah hon ramde kimat bakong sanjung ke kubor mentah ke stem. An ajing keren Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ke jingnya kenduk lang halor ke school education in 21st century hapok ke national education policy arajar arpo. Nanong ba Delhi pelat Menteri Rang Ba ke jela ukon rat ke sangma ya ke Meghalaya State Piggery Mission. Kerpat Menteri Rang Ba ke jela Meghalaya ya Menteri Ketenat Dona ke Sarkar Pedeng Dr. Jitendra Singh ban mang tingka syu sa arpulai kelur tingka na ke benta ke jingte ke Shillong International Center for Performing Arts and Culture but yo COVID-19 sa kandai ngut ha Meghalaya hanin ke sngi bat klat sa iwei badan jing sitom lupa. Ki kubor babnya. Menteri Rang Ba do Kari Narendra Modi unsa ajing kren ha ke port khatwei beji menta ke step lengba ke video conference ha ke jingilang halor ke jing pulih putih haki school haka spas nemba arpoi hapo ajong ke national education policy arajar arpo katanat pulih putih ke Sarkar Pedeng kala penlong ke jingelang ba arsengi kum shibenta jong ke shiksha parv larake ke shiksha parv nadu ke pratarik unai lur hadu arpusan tarik unai lur ban penkup buram ya kinong hikai bat ban penyat syaprang ban pentri kamno ya ke new education policy arajar arpo Lapen long ro isibon ki webinar ki jingelang baper lengba ke internet hakal leng kari halor ki babon ki benta jong ke national education policy arajar arpo. Menteri Rang Ba ke jela konrat ki sangma hanin ke sngi ula pelat ya ke projek penroi ha ke kamri sniang ne ke piggery development project ke bahe tam hakari na ke benta ke jela Meghalaya ha ke jingdon ringkat lang Menteri kena ketenat karep karyang ke Sarkar Pedeng Ukailash Chaudhry hanong ba Delhi. Ketika mission ke bakot haduk palat arspak kelur tingka ketika mission jong ke jinget relang jong ke Sarkar India bat ke National Cooperative Development Corporation NCDC ke bertemu banwan rak jing ke labat ajing mentoiru syapalat arpo wajar telikikan huan ha ke jela Meghalaya. Ha ke jing pelat ya ketika mission Menteri Rang Ba ulo ong bakal long ru ke saki jong ke jinget relang ke balkam slam ke Sarkar jela bat ke NCDC ha ke balala ru ban pelat ya ke milk mission house nem baladem. Ula ongru ba ka piggery mission kan penlong ya ke jela ka bala ban penmi bun ka dok snyang bat kan long ru ka lat ba ka jela kan la ban pendam bat kirshan hi ya lade. Menteri Rang Ba ongru ba ka Sarkar Meghalaya ka kwa ban kentiu ya ka jela sha ka thup jong ki shipau teli ki jela ke baklan ha ka yo ka kot hashwa usnam arajar laipo bat pendat jingmot ru hakin re teli ki paya ke baskham kita ke kenthup ya ke jingpen thamai ki karkhana ren ke jingpen yari ki jakatrei ke jingken tiu ki se jing sing kamla jong ke jingedai ka maryang bat ki wei la pelat ya ke Meghalaya State Piggery Mission da ke jing themu ban kentiu ya ka yo ka kot ki nongrem bat ban na ru ban pendap penbiang ya ke bam ka di ke babha bat ke balat na ki jing ma lasdang ya ke Rashtriya Poshan Mah keleng ki benta jong ke jela Assam henen kisngi Kementeri Ketenat Social Welfare ke jela ke Pramila Rani Brahma kala play ke nega jing rakhi ha Guwahati bat ha ke jing kran jong ka ha ke te ke jing elang kala kentu jor ya ke jing thum ya ki jor bat ki sok ke batei met ha Aganwadi Center ketika menteri kala ongru ba Ketenat Social Welfare kala penlong ru isibon ki program hapo jong ke Poshan Ma ka Brahma kala banjur ru halor ke jing pentri kam ki bapaka tam na ke benta ke jing mentoy jong ke kot ke khya ki kenthei bat ki khenna Menteri Rang Ba ke jela Meghalaya konrat ki sangma ha ki jingto jong ulang ba ke Twitter ula pentip baladep ban IT ya ke dor khas cha Menteri kena ke dona Dr. Jitendra Singh na ke benta ke jing bha pisa shu sa arpulai kelur tingka hapo jong ke non-lapsable Central Pool of Resources NLCPR na benta ke jing penbit penbiang ya ke jingte ya ke Shillong International Center for Performing Arts and Culture Ula benrap ru ba ke jela ka yo jingero na Menteri ke dona halor ki babon ki projek ki barang ya chaprang hapo ka jela na kenthop ya ke NLCPR ke North East Special Infrastructure Development Schemes bat ki projek ke NEC Menteri Rang Ba ula pentip ru baleng ba ke Twitter ula ya kren ru halor kimat baya dei bat ke jing bha pisa na ke benta ke surok rongjeng mangsang adogre bat ke jing king hakawa lidek Kachal Development Project Officer Bakmara Block South Garo Hills District ringkat ke jingit reilang bat ke board district kala pelat ya ke district level Poshan Ma hadu bagre Aganwadi Center Bakmara
Deputy Commissioner ke South Garo Hills UHB Marak ubalalong ru kongsan ha kate gejing elang ulakren halor ke jingdon kam banang penjanai ke jingbam taimet na kebenta ki kena ki bahadu henrius nem karta ki samla ki kenthei ba armet bat ki kenthei ki badang aibun ula ongru baling ba kate gejing elang katanat kan trei ringkat bat ke sarkar ban poi syakathong jong ke jing ai ki jingbam ba taimet bat ban pendunai ke jingduna bam habaro ke wei ke district Hakani ke jingelang u district horticulture officer ula keren ru halor ke jingdan kam banbu yaki kiper thungjur haki Anganwadi center. Kani ke khubor kawan shapi na ke station jong All India Radio Shillong. Ha Meghalaya ki don sa khandai ngut ki bayo ya ka COVID-19 hanin kesngi ke balak kentiu ya ke jingdon ki nongpang syaki 1000 saus pak lai pusaungun bat ha ka wei pat kaliang da ka jingyo ko jong ki khat khandai ngut hanin kesngi ke jingdon jong ki balayo jingkot pura na ka COVID-19 ha ka jella ki lakiu syaki 1000 pras pa saupu arngun U Director ke Health Services U Dr. Amanwar ula ong bana pedeng kiti ki khat khandai ngut ki balayo jingkon khat nyongot ki dena West Garo Hills iwei na Ribhoi District bat iwei na East Garo Hills District Sa iwei inong pang COVID-19 ibadon jingsitam lupa ilaklat no henin kesngi bat dakani ke jingdon jong baro ki balaklat na ka COVID-19 ha Meghalaya ki lapoi syaki arpaungun Menteri Ketenat Kekot Kekia ke Jilla Mizoram U Dr. R. Lal Thangliana ula penlong ke jingelang henden ke sengi banya mer jingbut lang ha ka baya dei bat ke jingnang kiu jong ki breu ki bayo pang COVID-19 ha ka jilla hadin ke jingsham bakaladan ke jing sapriang ke jing pangsha kishnong kitau ne community spread ke sarkar jilla kala penlong ke jing examine wat penya kaleng kishnong kitau bat katkum ka kaipot ke baldang shuyo lalap basis pangut ki breu ki layo ya uknyang jing pang coronavirus na la kishnong kitau Kajingdon jong baro kinong pang COVID-19 ha Mizoram kalaki syaki 1000 lai spa lai pulai ngun. Ha kabasan spa pra pulai ngut kide ki badangdon ya kajingpang. Kajilla kala sakiro ikajingkiu jong ki bayo eka COVID-19 ha kini ki alpasa konta baladem hadin bashi spa sa puwai ngut kilangat themai ha kajingpang. ITU MLA ke Nongston yu Macmillan Bersat ia ke kalikit nongpang ni ambulance jaka Nongston Civil Hospital ke badai na ke Chief Minister's Relief Fund. Haba ajing kren ha ketiga jingelang uba Macmillan ula ong ba ke jingyo ia ketiga kalikit nongpang kan long ke jingkerku ia ki breu ke than Nongston bat ula ong ru ba menteri rang ba ula kular ru ban aisa ke wei ke ambulance kenang ba baro ki breu kin yo ban pendan kam ya ka ha ke por badan kam Menteri Ketenat Kekot Kekia ke Jilla uba AL Hek ula pentip ba ketenat kalanang penbun ya ki quarantine center bat ki Jakates hapo ke Jilla. Ula pentip ru balanang penyar susu iki Jakates ne testing lab Hashilong Civil Hospital, Nazareth Hospital bat HG Robert Hospital na lor ki weipan. Habakren halor ke jing test napang Menteri Ketenat Kekot Kekia ula ong ba ke jing examine napang kadang yat mentah ke rukom jong ki kenhuan ne cluster bat ketenat ke Shimkia ru ya kani. Habakren halor ke plasma bank uba hek ula ong ba ke Nigrims kadang don hakalenti ban penbit penbiang yaka. Lapenlong ikasngi World Suicide Prevention Day hanin kasngi halat Thalabo Community Hall West Jaintia Hills District hapo kapang preng Walking Together to Prevent Suicide ni yatreilang banyadana ke jing penyap yaladi. Haba ajing kren hakatike program u District Additional Superintendent of Police UBG Shetri ulayato bamenta usnam ha West Jaintia Hills kidan hadu kumbashi potli ki kes penyap hi yaladi na hadu unailar. Bat ula benrap do bakatanat pulit kalong kloy banyarap ya kinu-kinu ki basyam jing bakinlat na ka jing shim ya ka jing lajong. Ya kani ke program lapan long ru har nongpo Ribhoi District da ba pendet jingbut hakabaya dei bat ka jingkot jingkya jong ka jingbut jingperkhat khamtam jong ki samla khnang bakinlat na ka jingelam sya ka jing shim ya ka jing lajong. Hashaban penkun impule bang sesisi ni kemat bakongsan. An ajingkran Menteri Rang Bado Karin Narendra Modi kejingkendo lang halor ke school education in 21st century hapo ke National Education Policy arajar arpo. Nanong ba Delhi pelat Menteri Rang Ba ke Jilla ukondrat ki sangma ke Meghalaya State Piggery Mission. Yo COVID-19 sa kendai-kendai ngut Meghalaya nin ke sengi bat klat sa iwei badan jing shitam lupa. Katungi lapoish ke bakut jeng ke kubor ke buan syapi na ke All India Radio Shillong mentangin ya so bat ke Delhi Station na ke benta ki wei bat ki kubor.